Урматтуу мекендештер, биз билебиз, ар дайым эле шайлоо башталганда каралоолор башталат. Эми мен бир калсыкты айтып койгум келди. Ушундай эле эгерде ошол инсандын мына ушул жолду көпүрөнү салгандагы күнөөсү болсо, анда эбак эле камалмак. Бул биринчиден. Экинчиден, кимдир бирөөлөр, азыркы бийлик башындагылар, ошонун кол астына келаткан партиялар, биз оппозицияны өткөрбөйбүз, мадымартты өткөрбөйбүз, ушинтип каралап жүрүп, добушун бөлөбүз деп. Бирок булар билбей атат. Тажикстандын башка өлкөнүн пайдасына иштеп койгонун билбей атат. Себеби булар келип эмне деп сүйлөп атат? Булар келип, кече биз бир бала келип сүйлөгөн экен, атын айтып билбей атат. Ноол жактарды, андан сырткары ноол жерлерди мына бул жерде кыргыз киши малын жайып турат азыр. Жакындатып койсоң да кичине. Ушул жерлерди, но кызыл крыша турган жерде, кызыл шифер үйдүн алдында туруп, үйдүн туруп, макемно барелер турат, ошонун өйдөрүнө туруп сүйлөп тур, бул жак Тажикстандыкы, Тажикстанга өтүп кеткен, Мадымаров берип берген, сатып берген деп. Жок, бул жер кыргыздыкы. Бул жер кыргыздыкы болгондугу үчүн мен ушул жерде турам. Кыргыздыкы болгондугу үчүн бул жакта агабыз малын жайып атат. Кыргыздыкы болгондугу үчүн могул жерде кыргыздардын кафеси турат. Ушул жер кыргыздыкы болгондугу үчүн кыргыздар ушул жолдон бийликке түзөтүп атат. Кымбаттуу кыргыз элим, мен Көкташ айылынын тургуну Масудукул Жунус болом. Ушул айылдын тургуну болом. Жашым 57 жашта. Бул жерди мен негизи жакшы билемин. Эndi элдин бардыгы мурда бул жерде эл аз жашагандыктан көп адамдар эки жактан көчүп келгендер деле көп. Билип, билбей бар эле интервью берип атат. Кече bir adam кече интервью берип атат. Ашы турган жерибизди ошол айылдын наргы өзгө чейин Тажиктин жери Мадымаров сатып жүгөргөн деп жатат. Бул жер биздики азыркы моментте сатылган эмес. Бул мына бул жак кыргыздын жери, бул жак кыргыздын жери. Мына кыргыздар мал багып жүрөт. Мына камаздар турат, мына ишкана, чайханалар кыргыздын жери бой. Ошого мен суранып кетет элем. Билип билбей эле келип тартып, эки жактан машинадан түшө калып эле мен баткендикмин деп тартып, сүйлөттүрүп кете бербесеңер. Муну уккан тажиктар эмне дейт эртең? Бул жерде биз иштегенбиз. Ана ошол көпүрүктө деле, мына көпүрүк турат. Көпүрүктө деле биз саганбыз муну. 86-жылы саганмын. Кана ким саган болсо келсин мага. Көкташ айылынын тургундары талаша турган болсо келгиле. Либойн келгиле. Мен даярмын. Көкташ элине ham кайрылып кетем. Чындыкты сүйлөп үргөнүш керек, туугандар. Жол бар, биз бар болуп атабыз. Мурда бизди Көкташ айылыны Самаркандек бийлери бүгүн жол бүтүп калып, биздин эсибизден бар жок чыгып атат. Биз каяка баратабыз? Шайлоо бүтөт. Мадымаров кылган болсо камасын да. 10 жылдан бери, 15 жылдан бери сүйлөйт, иштеке кылбайт. Бул болбогон нерсе. Мамлекеттин алсыздыгынан пайдаланып, шылтоо кылып кетип аткан нерселер. Муну дайыма кыргыз элим көрүп койгула. Мана бүгүнгү күнү жол өтүп турат. Мана машина ким тосуп атат? Ким кыйначылык кылып атат? Мана кетти мана. Чык, бар жок бар. Сүйлөгөндө чындыкты сүйлөп үргөнүш керек. Бизди кече аксакал киши сүйлөп коюптур. Ошол аксакал кишиге ham кайрылып кетет элем. Ака, чындыкты сүйлөп үргөнүң. Одинеге аз эле калды сизге. Шамал күнү 20 градус суукта сизди үйүңүздөн барып алып келди. Биз билип турабыз муну. Заказды аткарып, ажалыңыз каяка барат? Өзүңүз райыс болуп иштегенсиз. Билбей белеңиз жерди. Мана жериңиздин алда турам. Жерди сиз саттыңыз го Тажикка. Кайтарып алдыңыз го. Бу не деген акмакчылык? Көрүнгөндө эле жамандай бергенден жыйынтык чыгабы? 20 жыл атакан Мадымаровду жамандап, эмне жыйынтык чыкты? Онан көр камасын атаканды кылган болсо. Мана көрүп турасыздар, бар, мана машиналар өтүп атат. Бу не деген акмакчылык? Шайлоодо чыга калат, кече төрөлгөн балам келип Мадымаров сатты десе. Бу не деген каяка баратабыз? Бул жол жакында түштү. Кебир жеңелерим ham айтып келе. Кече Тажикстандан келин болуп келгенде бу жол бар эле.
Sen söylep men bilet ele men okuşqa barat elem dep. Sen başka jaqtın, kayaktan sen bu yaktan okuşqa barasın. Sen Köktaşlık emesin o. Sen yerin bilen nevreni qarap oturmunan görürsen. Gel sayasat qaralaşmay. Nisten söyle. Sen şaylasan ham bola şayla öter. Şaylasan ham öter. Akşam aldın bugün o partiyada, erten bu partiyada, üç gün başka partiyada yürüp atmaysın arı. 10 son berse. Ha kelip alıp interview veresin hep. Sen uyun arvası sen nevreni de qarağınan görür. Keşke Şorap'tan geldin. Ha interview veresin bugün bir yakta. Tajikistan'dan kelip al. Burada Kırgız jaman deyteler kelip al. Bülödü jaman deysinler. Yer bizdiki de mana men kecha ko'rganim bilan ana shu yerlarda peshkom kelib tortdi shu yoq Tojikistonga sotib berganda mana shu yoqni ko'rsatdi-da, shuga biz dinimiz keldi. Mana egasi turadi, mana yerning egalari turadi bu yerda. Жерине келсизби? Ha, meniki o'sha yerlar bor. Ne ol, mal жайылган жер сиздики да туурабы? Кече Bekzat kelip o Jokurt'tan O Jokurt'tan geldiler tortib mana shu. алдын ала үйдүн алдынан келип сүйлөп кетти. Oşo şepir uyudun aldan söylep atar. Mana betonlardan tartıp koy, mana halis yerge halis bolsun mana. Mana şu betonlardan alda tart dep kelip atar. Men toluk görgön jok mana. Mana beton. Gördüm mana şu. Bariyerler. Şu memege jetken yok ana şu yerlerden gelip qaytdı. Bu yoqqa ötken emas. Yo'q o'tgan yo'q. Mana mashina ötüp atsa. Qana mana kömür dağımızda. Neçe kömür daima qimmat bo'ladi bizda. Şu Sovet, şu mamlakat özünçe mamlakatdan bo'lgandan beri sut kömür qimmat. Nega tam beribeymiz? Tajikka ötközüyoruz bardığız. Tajik 10 so'm dese biz 9 so'm qalabız. Bu qanday narsa? Tajikka Qirg'izlar kömürni 9 so'mdan beradi. Bizga 10 so'mdan beradi ekan. Ey. Bu yolda men o'ylab qo'ydim. Kömür, Batkentning kömürü Tajikka shaxtisi ishtaydi. Yo'limiz Tajikka ishtaydi. Ana biz shunday ko'ringanda da jaman qilib ket. Qilsinlar mayli. Madumar qata ketirgan bo'lsa, hozirgi bilik onu o'ngdosin. Bo'ladi-da, nega bo'ladi? Bo'lsa Madumarni ish qapasindan, Madumarni deputat qismdan borsindan aytsin. Ey Madumar, mana protokoling, o'zing o'ngda endi deb Madumarni zastavit etsin deb borib deputat qilib oldi. Bir ministerlikka qo'ysa Madumar ches sen ashibman deb aytsin. Qilalar shuni, qilsin mana. Qo'ysin. Bir ishga ches endi deb. Mana shu sen shuni qata ketirgan bo'lsa, qatangni o'ngda deb qo'yib qo'ysin unda shu chin bo'lsa. Yerda qiynavergan, yerda chiqib qanchalik bergan sayin bizga qiyin bo'lib atadi. Mana misol uchun men teleka qarshi mana yerda turadi ekan. Men uyimda avtomatdan otgan aynaklarim teshik qo'ydim turadi hozir. Qana kim o'ngdadi? Qaysi biling o'ngdadi? Qaysi deputating o'ngdadi? Hozir ertadan aytasinglar. Ondaylar. Mening 5000 so'mlik mashinamdan aynagini hukumat to'lab bera olmagandan keyin nega uni jamandasinglar shuncha yo'lda shuncha rohatni? Sever tug'andar. Sizlar javob tatgan emassinglar. Sizlarning balanglar o'lgan yo'q. Sizlarning uyinglar kuygan yo'q. Bu ne degan ahmoqchilik? Bitta do'sh, bitta siyoq, kevaylab qo'ysan shu siyoqqa. Birodar maqtagandan jadavardinglarmi? Kecha bordingiz yilab qochdik-ku. Dunyomiz qavadi-ku. Qo'mishkasi ham avadik-ku. Ko'nimiz qoldi-ku dunyo yuzida. Ha bugun shaylokizim dag'in shu qildi. Kecha bordingiz jamandadik-ku. Hozirgi belikda. Qo'ldan pok kebaydiganda. Bugun maqtab o'tamiz. Bu ne degan ahmoqchilik? Mana ko'prikda 1086-yılı kurulgan mana köprük. Mana. 1986. 1986-yılı kurulgan. Tuğandar. Oğa çeyin bizim yaşıyoruz. İttin yaşıyordular naçar oğun. Bizde Aktatır Samarkand'a aile bizim ailelerdi bilmeydiler. Yekinci deydiler. Yekinci adeliğine deydiler. Mana körünüzde mana. Dairanı ona karanızda mana. Zutları tutan latakları koygan. Kavittan Batkent'de bir taş diye mana. Karattılar. Hadi şunda yolda şurada ötü vasta. Bizde ne pençilimiz var? Ötü vasta. Uruş olsa özümüzün katta asfalttan ötevaya kaldık. Batkent'e baravaya kaldık bu. Uruş olsa ne betkende taş kelalabayt desin. Atat beyttim ben. Özümüzün tacıgı yok, özümüzün sal bilen katta yolumuzdan baravadık bu keçe. Bardığımız başka şaka kaçtık bu. Canımız duravatka kaçtık bu. Bu ne degen ahmakçılık? Kaçan çındıkta söyleyip ürgünüyorsun öyle? Ne şurada aytmayın dedim öyle. Günden günge satkan 99 yan satkan deydi. Katınlar rahmet et bu falan şu deydi. Bak katınlar onu kayaktan bilir. Keçe giyen katınlar. Keçe törölgen buldur kayaktan bilir. Batkent rayonuna kelgenler
Cengiz satsa, Masaliyev satsa, Bakiyev satsa, tuğandar. Men Köktaş eliga qayrilib ketetelem. Köktarak. Burada ana şu yerler kimdik olib turgan? Bu sayasi jaktan bo'ldi. Bizning yerimiz bu. Emnege? Bizim memleketimiz çeçe algandan keyin alıp koyatdı ular. Mana uylar. Mana salıngan uylar. Eller satып beni göre. Mana uylar. Bakiyevdi malda, Madımartı malda salıngan emas. Ve keçe Atanbayev. Hazırki birlikte malda salınatpayı. Toktatıp kese boğayı şunu. Şahinlarda kiresin adam doğuş talas. Bir doğuş için bir adamın kırgılaşın kaçeti var mı? Kanday ahmak Kırgızız biz. Narından kegenegen beriver. Talastan kegenegen beriver. Bişkekten kegenegen interview beriver. Bir ele dese. Bir halsınlar bolsun olar bugün kelettan aytıp ketet. Jawırdı biz tartıp atmayız bu. At kaçan aytat? Hakikatni aytsaң aytat. Açık aytqılar. Rahmat Madımarovga. Mana un arzon, may arzon. Bizim yaşıyoruz kayakta da bunun. Bir kilo piyazga çarkoga düşüp tajiklarga beretelek koy. Kana mana. Gerek olsa bizde bir çaçaçu kanal özam yok öyle. Bir tane namı özam yok öyle. Nova kanayam yok öyle. Yol salınıp bir şehir olup gitti bir. Bugün hammanın kursağı tokçuluktu. Köterep ayt ekemiz halkım. Qaragın ben. 50'ke kirgen hem aytat. 90'a kirgen hem aytat. Kaçan çıntık aytağız. Kaçan? Aytı urganınızdan bir hatta bir yok degende. Öyle ölüşke ketip atasızlar. Ölüşke. Odinaga varsa, odina çim bolsa, enеңizlerdi körösler tuğandar. Bu yol bizdeki tuğandar. Bizdeki. Memleketimizin alsızlığı. Alsızlıktan, ten suylaş alvaganlıktan, tajikler kep tos olat. Atanbayev maldan toskan emas bir yerde. Kançalık galonayda uruş bolganda ya. Mana hazır tosup alat, Cemekov malda tosup atat. Mana iki birlikten tosup alat. Bizden mümkün oblastın yetekçilerine çardır. Oşon için az tajikler tosup alat, topalanılı olsa. Uşul memleket küçlü olsa tosalbayıp. Özümüzün alsızlıkты ötüp ketkenge tönköbeyip. Tuğandar oylagıla. 2 prezident, 3 prezident şiltep ketdi. Murungular kılıp ketiptir, bulan şoğa öttü. Onda bu çeçilmeydi tuğandar. Kegenel adam murun kılıp bir böyle kutuluyorsa kim işenet? Men oğundayımın dep geldi o. Ular kılal vardı, men kılamın dep geldi. Kılgılar da birege çalışmay. Şayla olsa Madımarovga şilteyimiz. İşiňer bitkende ki taşap koyasyňar. Yol 1986 yılı salıngan mana köprü. Şunu Toygun Yoldaşov degen direktör savkoz özü sagan çok kişi. Çok kişini hem emek kılat. Mana ki hazır keyin geldi, Kıtay geldi, mana yerge kata köprüsü saldı dağı. Kiçine ana yoldu üstü değerge tamojunu koy, değerge saldatını koy, tartışlar. Oturup algan da mana yerge. Bas koygan da olacak. Ötköndü tekşerip. Kerip keyin süйлöşüp yolu mene çekilgenden keyin kettiler, daha ketdi. Kırgızlıkıdağı aldı ayaklarına buna çoğun köprük salınganda bu nerede berbe 6 ay toktap olgan buna oldu. Ошондон мына жердеги тажиктердин постун Madımarovga алдырып койгон да турабы? Алдырган, жол курганда. Madımarov aldırgan. O şehirden köprükten nar jağını berbe kança toktap durdu bu yerde yol. Keyin gelip çekip postorda aldırıp emek kandan keyin ona keyin yol öttü. O yerde Tajik'in bir gümbözü var ile onu aldırdılar. Çünkü şu yolda saldı. Mana tuğandar. Biz Madımarovdu biz bileriz. Kılganını. Yolda ötközді, жақшы kılgan. Biz Madımarovdu daima koldoyuz. Былтыргыдан ham bu yıl dağın koşumça koldow köp. Sebebi el bargan sayın çındıkka qarap ketip atar. Biröw aytsa işene bergen. 5 yılga çeyin özü Kırgızda mındak makal var da 1 ay maktaysın 5 yıl tappaysın deyt. Kırgızda makal var özü. Bu deputatlar kelet bitekileri de aytat, biröwge biröwde uruşturat ketet. Madımarov en toğru kılgan. Madımarovdu Köktaş eli murungu şaylaudan amdağın köwrak şaylayt. Bu zonanın adamlar. Mana körösütür, Kuda kalasa. Tayin bolup kalgan üçün bardık karaoğlan kelip anşette bolup atar. Şaylauga çıktın mı? Özüne işensen çık. Jamandap çıkpa arkasından. Biröw üçün doğuştu, özün üçün doğuştu harakat kılıp al.
Senin her kim senin emgeğini bağlaş gerek. Birodun arkasıga, şulka birodu jamandap, biroga trapka bolup. Hiç kaçan bolup. Seni yenen, apan, atan, balam degen bolsa, uğur bola töregen bolsa, jigit bol jigitler. Daima jigit bol. Bu üyler Madımarf'tan keyingi beyliklerdi malda salındıktı. Ertöte koptul jerde bende beyliktegiler nersalar aytkandan biz şöyle olup kelatabız. Başkalarda elde üyübödük, başkalarga okşop. Bete hakikat boluş gerek üçün biz elimiz işenet. Mana biz özüm Köktaş'tan bolom, yaşıma çeyin, familiyama çeyin aytıp atam. Mana şu Samarkandagi zonası bari meni tanıyt. Korkpay, ürkpay ötüp atkanыбызга şükür keltiringizler. Eң bir жақсы кылган жолду.